আমাৰ কেমেৰামেন মিষ্টাৰ ধ্ৰুৱ ফটোশ্বুট আমি আহি বৰ্তমান মাজুলীৰ ডেকাচাঙলৈ আহি আছো বাটতে ফটো আমাৰ পাৰ্টনাৰসকলে ফটো মাৰিম বুলি ক'লে মই মাৰিম এয়া ধ্ৰুৱ আমাৰ प्रांजल ये संसार का महाशनि राम है ये लड़की लोगों को धोखा देता है बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है शनि खाता है ये दिनमणि दास उर्फ है एलेक्स बैड बॉय तोरे फोटो मारिছ তাকে ফটো মাৰিছো আকৌ কি কৰিব লাগে হেৰাই নাইকিয়া তহঁতে ফটো মাৰিছে তোলে কিমান বিখ্যাত চেহা নহয় যে আমাৰ কেমেৰামেনৰ ফোন আহিছে সেকেন্ড কেমেৰামেন কেমেৰামেনৰ ফোনত বিজি হৈছে দাদা এনে কোনে ফোন কৰিছে এইটো জানব দা হেল্ল' আমাৰ এইটো জেডি ব্ৰ ফোন কৰিছে এইটো ফটো ये मोबाइल 6 साल मॉस्को पैसा बर्बाद मोबाइल पड़ गया टूट गया क्या फोटो কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে হাবি চাইডা ये कैमरामैन ने ये मोबाइल पेला दिया है फोटो के लिए नहीं ना जाम नगलो ये फोन में जादव दा है ए खुटू पागल हो गल নহয় ব্লগৰ কাৰণে এইটো পাগল হৈ গল ব্লগ বনাই जेडी आपको हम मिस कराए अभी ये जेडी है वो हम लोगों को पता नहीं था ना वो सुबह आके ये लोग जल्दी उठा के लेके आया यहाँ ठीक है एंजॉय करो अभी देखा संग आया था वो रोड बहुत ज्यादा दे रहा है फोटो खराब उठ रहा है ओके एंजॉय करो हाँ अभी ये कैमरामैन प्रांजल है ये हो जाएगा एंजॉय करो अरे रुको ना ঠিক আছে काट दिया साला ने ফোকাসটো দিলেছে মানে ये फोटो मार के कितने लड़कियों को पटाएगा तुम ये आदमी देख रहे हैं ना ये बहुत सैनी है महासैनी ये लड़की लोगों को मीठा मीठा बात बोल के ये हमारा बसंती है ये বেছি দীঘল নহয় বেছি দীঘল আকৌ যাওঁতে बाय अभी के लिए बाय और रास्ते में हम दिखाएगा माजुली का वो जगह ডেকাচাঙৰ সমীপত উপস্থিত হৈছোহি আমি এতিয়া ডেকাচাঙৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম লগত মোৰ এয়াই হ'ল ডেকাচাঙৰ মেইন গেট এয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ ডেকাচাঙৰ আহক আপোনালোকে আমাৰ লগতে ডেকাচাঙৰ ভিউটো চাব আৰু মাজুলী বুলি ক'লেই ভাল লাগে মাজুলী একটা বিখ্যাত ঠাই আৰু এখন ভাল ৰিজৰ্ট ইয়ালৈ বহুত দেশ বিদেশৰ পৰা মানুহ ফুৰিবলৈ আহে এইখনে সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দাদাও আহিছিলে অঁ আমি আহি আছো বৰ্তমান ডেকাচাং আৰু দুজন আছে তেখেতসকলক দুইজন ফটো মৰাত ব্যস্ত ইয়াত দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগে ডেকাচাঙৰ সৰু সৰু ঘৰবিলাক সুন্দৰ ভিউ তুমি গুচি গলে ও প্ৰাণ প্ৰিয়া কেনেকৈ থাকিম কৈলাসত